yoba waruzi ukuntu ndagukumbura yoba waruzi ukuntu ndakwiyumvira buri saha buri segonda eka nta musi w'ijana wifuza izina ryawe Little Farious Mugani Desire benshi bazi kuri Big Fizzo canke Fizzo canke Farious canke General canke Burundiano nkaba n'umuririmbyi nturuka mu Burundi mugabo ubu nkaba nsanzwe mba mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego Fizzo turakubona hano i Kigali mwageze mu Rwanda ryari nizihe gahunda murimo hano mu Rwanda muzahava ryari? Maze nka 2 semaines hano nari nkore nkuko concert zitaraba cyane byo maze 2 semaines hano nkaba mfise igiteramo kuri Sport View wa gatanu icyo giteramo cyateguwe n'abarundi baba hano mu Rwanda gifite n'igiteramo cyo kwerekana imico y'ikirundi indya z'ikirundi intambo z'ikirundi mbese ibintu byose by'ikirundi niyo mpamvu ndi hano. Hari indi mishinga ufite, hari abahanzi mu Rwanda mwakoranye indirimbo, hari abandi muzakorana ndetse hari n'ibindi bitaramo muzitabira hanze ya Kigali, ese ibyo byo bihagaze bite Big Farious? Ego hariho ikindi giteramo nzokora itariki 8 ibutare ahantu hitwa Campus nkazoba ndi kumwe n'abandi bahanzi bo ngaha benshi aba Riderman ba Young Grass ni benshi nabo ntibuka amazina nkaba maze gukorana indirimbo n'umuhanzi yitwa Social nkaba nshaka kumubwira big up kuko atuka arakomeye nawe nyene nkaba maze gukora n'izindi ndirimbo n'abanzi biwacu mugabo baba ngaha nka Alida icyo bundi nakoranye iyindi ndirimbo yitwa Who You Are n'umuhanzi yatwaye Primuziki iwacu ino bya bintu mwita Guma tukaba tumaze gukora indirimbo kwa Pastor B ndafise n'izindi gahunda zo gukora indirimbo n'abanzi bo ngaha. Farious uri Kigali ubushize wakoranye indirimbo na Tom Close yitwa Baza irahitinga, ese kubera iki none utakoranye n'undi muhanzi uzwi mu Rwanda cyangwa umaze kubaka izina ugahitamo Social? Sikuvuga yuko ngo nanse gukorana n'umuntu afite izina oya nuko nabajyanye bataragira amazina nabo nyene barakanira gufasha kuko nanje aho ngeze ubu narafashijwe. So nikuvuga yuko Social kuvuga ngo n'umuhanzi atabizi nkuko abandi babivuga ngo kukiwa washimiye gukorana n'umuhanzi batazi hano yaje nuko nabonye yuko abizi nuko nabonye yuko akeneye akeneye umuntu amuzamura. So sikuvuga yuko ngo nanse gukorana n'abandi bahanzi babizi deja bajya barazi reka nundi amenyeka nawe nyine bamumenye nkuko nanje bamfashije niyo mpamvu nakoranye nawe. Fizzo ngira ngo utarajya kuba mu Bufaransa wabaye igihe kirekire hano mu Rwanda warahakoreye wabanye n'abahanzi mbere yuko wenda umuziki utera imbere muri iki gihe, ese nyuma y'igihe kirekire utagaruka mu Rwanda noneho kuva uhageze muri iki gihe wasanze byifashe bite, umuziki nyarwanda uhagaze gute? Kuvuga ishuri y'umuziki nyarwanda ugeze kure cyane kuko ndavye za 2000 cagiye na Orambino n'ubu hari akarusho kanini sana ndetse kuri production n'ama video n'ibintu nk'ivyo kandi urazi ko ni ibintu bija bitera imbere nuko n'abantu baje batera imbere. Antuka nasanze hari akarusho kanini sana simakera, nasanze hari abahanzi benshi kandi babizi, nasanze hariho n'u Rwanda rwarateye imbere sinkakera. Ikintu cyantangaje gusa nuko hari isuku byinshi. Ugereranyije Kigali uvuze isuku turimo turara Kigali, ugereranyije Kigali wenda na Bujumbura ubona nihe difference irimo haba mu myubakire isuku se uburyo abaturage babayeho nihe difference ubona? Difference yari siyo tundavye nko muri capitale nkuko nabivuze hari isuku harubatse neza kandi mu mabarabara hari amategeko, imodoka uri mu modoka ubona yuko hari amategeko, ubona yuko hari ibintu biri kuri
navuga ko ibintu biri ku murongo kwa. Ese urebye wenda uko wasize abahanzi nyarwanda aho bageze ubu ngubu nawe ukire buryo wagiye uzamuka aho ugeze ubona ari kibashyiramo ingufu kugira ngo nabo bajye batumirwa hanze y'u Rwanda nkuko wavuye muri France ukaza kuririmba hano i Kigali? Ikintu kimwe navuga nuko hano nabonye media yitayeho sana umuziki wa kandi ni byiza cyane, ikintu tudafise twebwe iwacu Burundi. N'ikindi amasosiyete yo ngaha arateza imbere abahanzi bo ngaho, n'ikindi abahanzi bo ngaho barakora kuko hajya ntushobora gutera imbere utari kurakora, kandi kugira akazi kawe kemerwe nuko uba wagakoze witonze, wagakoze nyine washizemo ingufu nyinshi. Icyo ni ikintu hariho diferanse yo ngaha ntari siyo tungaha media yo ngaha irashyiramo ingufu sana ku vyerekeye indirimbo zo ngaha canke ndetse imico yo ngaha. N'ikindi n'amasosiyete arabona yuko akwiye guteza imbere abahanzi bo ngaha, parce ibintu byose ndavyo mu publicité y'iki byose bashiramo abahanzi kuko baba bakunze ndesha. Farious, hano mu Rwanda wenda watubwira umuhanzi umwe wemera hano mu Rwanda wenda ukunda ukurikije imiririmbire ye, wenda tubwire n'umuhanzi wo hanze wagiye winspiraho wowe mu buhanzi bwawe? Je hanze hari umuhanzi isi wongira ko inspiration kenshi ni nyakwigendera Tupac, nkuko natangiye kuririmba, natangiye muri rap. Hano antwara umuhanzi ari kuvuga yuko bose barabizi, hari abahanzi baririmba neza nkumva yuko ni abanye bararirimba, hariho ba Meddy, hariho ba King James, hariho The Band, hariho Christopher, hariho Social, hariho Tom Close. Antuka barahari benshi uri kurumva indirimbo zabo umva yuko ari indirimbo zitomo. Dusubiye inyuma wenda mu buryo wagiye uzamuka mu buhanzi bwawe, hari bimwe mu bitekerezo twagiye twakira bituruka mu bantu b'i Burundi bavuga ngo uburyo wazamutse, uburyo wenda itangazamakuru ryagufashije, abantu bagufashije mu kuzamuka, ngo waba warageze hejuru wenda ukabirengagiza ukaba utakibitaye. Ibyo bintu nibyo? Urabona iyo umenyekanye cyangwa ndetse iyo uri celebre abantu baravuga ibintu byinshi. Hari umuntu ushobora kuvuga ati jewe okay narifashije ndatera imbere, hama hagaca haduka umuntu avuga ati ujya naka nije namufashije, okay ari ububeshi. Nuko yabonye ko wazamutse, nuko yabonye ati wa muntu yabaye umustar none reka nanje mvuge yuko namufashije, okay c'est faux. Mugabo nivyo kuba ndinga nuko nafashije, kandi hama umuntu avuga yuko yoba yaramfashije ngo nkamwibagira azoza nyitwarira avuga ati nije namufashije nuko arangibagira. Oya je nibaza yuko umuntu agufashije udashobora kwibagira na gatoya. Wenda niki wabwira abafana ba Big Farious abari i Burundi, abari hano mu Rwanda n'abandi bari hanze baba bumva wenda ayo makuru ko wenda wirata cyangwa hari uburyo witwara kutari kwiza ku bantu? Ndakubaze wowe ubona nirata? Oya je wewe kwanza wewe deja uri example. Ubona nirata cyangwa ubona ntirata? Uri afizo. Oya kuri wewe amaso y'abantu nabizi nivyo ndiko turavuga. Kuri je ntago wanyirata. Tumaze ubwa mbere duhura no? Sibyo ntabwo ari ubwa mbere duhura, turamaze kwicarana. Naho tutaricarana kenshi mugabo uramaze kuba ko urashobora kwicarana n'umuntu rimwe ushobora ati umuntu arirata, umuntu ari kuri wowe ubona nirata? Kuri je ntago wirata. Ni kuri njewe ariko nagiraga none ngo ugira icyo bwira abafana bumva ibyo bintu ko hari ikintu kimwe, hari umuntu peut-être aba afise stress gato mu buzima canke ari ibintu nyene ari peut-être hari ikintu arimo muri speed iki, hama umuntu akamusuza peut-être iyo bataramubona amusuhije tipe agaca yigaje avuga ati wa mutipe yansuzuguye kandi bivanye yuko atamubonye, sivyo? Antuka nibaza yuko kwirata atari byiza kuko nta nakamaro bigira, kuko bajya wirata situmoje sino kwirata ku mufana w'iwanje, kuko umufana w'iwanje ni umuntu atuma genera imbere, niwe muntu wa mbere nkunda, niwe muntu wa mbere nshigikira. Tweke no kumufana n'umuntu ari wese sinashobora kumwirata kuko on sait jamais, nshobora kumenya ikintu umwana yabaye gutego cyane, nshobora kumenya hajya ikintu tuvuga ikidabura n'imisozi. Iyo umuntu ushobora kwirata ko ejo
urashobora kuba wamugaye no munsi ejo ukazosanga yarabaye umuntu afite ubuzima burenze cyane wewe ugasanga kujya wirata ugasanga ubuzima ni ibintu biguzana ikintu kigoye sana urashobora kubona umusuri ngaha ejo ukazoba uri hasi wa muntu wasuzuguye uri ngaha ugasanga wewe yabaye hejuru so je nta kwirata kuko nta kamaro antuka sinzi je ntabwo nirata kandi umuntu noba narirase ko pede yoba yimviye ko nirase ko arambura. Okay. Dusubire muri France, haya muri France byibuze hari abahanzi baba muri France mubonana, harabo mukorana mu bitaramo se, hari bitaramo wagiye witabira bikomeye, ese hariya muri France nibe bitaramo bikomeye wagiye witabira cyangwa hanze ya France? Igitaramo cya mbere nakoze hari novuga yuko cyari kuri jewe cyabaye igitaramo kinini kuri jewe, nigiye nagiye muri Canada ahantu hitwa Toronto, nakoranye igitaramo hari muri festival y'Abajamaika, nkorana n'igitaramo icyo gitaramo iyo festival yari iteguwe n'umwana wa Bob Marley w'umukobwa, baca bampamagaye juste babonye yuko hari umujamaika umwe yaje muri concert iwanje yazanye n'abarundi, baca babona tuko ndakora concert barambwira ati se tujya mu tipi turabona yuko naho tutumva ivyo ariko araririmba ariko turabona yuko afise talent, turabona yuko afise groove mu muziki yiwe iki turamushaka muri festival yacu. Ngenda muri iyo festival ni ikintu kuri jewe cyari ikintu kinini sana kuririmbira imbere y'Abajamaika numva batazi n'ivyo ndiko ndaririmba, urumva umuziki ni universel kuko nonga turatamba indirimbo tutazi n'ivyo bariko baravuga, so ni ikintu cyandemase sana muri jewe. Muri France nta bahanzi murakorana collabo cyangwa abo mufitanye indi mishinga? Muri France ndakorana n'umuntu n'umwe kuko hariya gubwasha biragoye, ifo yuko uba ufise connection ndende sana, so urashobora maze no gutanga indirimbo zanje nyene novuga ku ma label y'ama studio iki ngabo ntabwo barangishura, ariko indirimbo zanje ku radio barazivuza rimwe na rimwe. Hariya muri France ubana na madamu, ese mwaribarutse umuryango wanyu niho uba cyangwa i Burundi niho muba harama muruhuka? Umuryango tuvuze umuryango ushatse kuvuga ndavuga famille ya Fizo, wowe n'umugore wawe n'umwana wawe. Ego je n'umugore n'umwana tuba mu Faransa ahantu hitwa Toulouse, ndetse niyo nsigaye mba mugabo nta ntibibuza yuko nja misi yose nza muri Afrika kuraba umubyeyi wanje cyangwa inshuti n'abagenzi, nyine ndafite famille. Okay, dusubiye ndi Bujumbura, Fizo watubwiye ko uritegura kumurika album yitwa Burundian. Iyi album uzayimurika i Burundi kuko iravuga Burundi cyangwa uzayimurikira muri France? Kuvuga ngo ntivuga Uburundi gusa, ndetse ivuga umunyafrika. Tubona rahise Burundian nuko ashafwa na so urabona turi hariya hanze haba hari abanyafrika benshi, sasa nishobora kumenya uriya n'umurundi cyangwa uriya n'umunyarwanda cyangwa uriya n'umuntu ava muri West Africa cyangwa ibintu nk'ivyo, ushobora kubona umuntu nk'umusenegal araja kuvugisha Senegal atazi yuko uva peut-être mu Rwanda cyangwa mu Burundi. So ndavuga ni kuko abantu baje bamwe bamfata ngo baza bambira ngo mbewe se uturuka muri Senegal tukaza Côte d'Ivoire ntiyoya genda umurundi. So kugira ndahite Burundiano nuko nivyo hama hakaba nkaba ndishere kuba ndi umurundi, nkaba ndishere kuba naravuze Burundi, nkaba ndishere yo kuba mvuga ikirundi ndirimba ikirundi nta ndetse ndirimba igiswahili nkavangamo n'icyongereza. Ngabo kenshi nashatse kwerekana situ nk'abantu bari hanze bajya baba hanze b'abanyafrika nkanje aho nturuka naho n'abandi umunyafrika ngo bamenye aho nturuka, kuko deja album itwaye iryo zina baca bavuga ati uyu muntu naririmba icyongereza cyangwa aririmba igiswahili ava i Burundi. Kuva watangira umuziki kugeza ubu ngubu ni iyihe ndirimbo ya Fizo wakunze ndetse kugeza ubu ngubu ukaba uyiririmba kuri stage nawe ukumva urishimye kabisa? Indirimbo zanje nkunda
hari indirimbo ya mbere nkunda yitwa Ntibanyemera. Ya ndirimbo ndayikunda cyane kuko inyibutsa ibintu byinshi, chaque fois ndiko ndayumviriza nca mbona ahantu aho navuye, nca mbona ibintu naciyemo. Hariyo n'ibindi ndirimba bishikira mugabo ijya surtout naririmbye ifise ubuzima bubi sana, bubi mu mibereho y'umuntu, hama kandi kanyibutsa n'ubuzima bwiza mu rundi ruhande rw'urukundo. Yego. Rero ejo bundi kuwa gatanu uzaririmbira i Butare kuri campus. Abantu bazitabira kiriya gitaramo bagutegerezeho iki, n'ikihe gishya Fizo bazaniye hariya? Sinzi ko maze kudesiva abantu mu makonsere cyangwa iki, mugabo icyo navuga ni uko gusa Farious nta wundi nyene, Farious nta wundi akora ibikorwa ndetse agerageza gukora ibikorwa byiza, agerageza gushimisha abantu. Gira indirimbo nshasha hariyo izo bazi situnga mu Rwanda, bazi juste indirimbo zibiri, bazi muri izi nshasha bo bazi Baju na Ndakumisize, mugabo hariyo izindi nyinshi bataramenya kandi nyene yuko ndazigirira promotion. So hariyo nshasha batarumva, hariyo ibintu bishasha bazokumva. Yego. Wenda dusoza twagira ngo uturirimbire gato ku ndirimbo yawe Baju. Ejo bundi uririmba muri Burundi Night, twabonye yishimiwe cyane kurusha Ndakumisize, giye byarantunguye. Twagira ngo utange akapera kuri iyo ndirimbo ubundi dusoza ikiganiro. Amahanga ni umwana arira nyina ntiyumve, genda kumva kukuri mu maraso no ku mutima. My baby umeze nka tatuwaje ku mubiri wanje, reka bakaba ko maze nkakubona.